veče. Dobrodošli u Piramidu. Ne znam kako ste vi spavali sinoć, ja zaista vrlo loše. Nekako oko nas sve nekako liči na neku nepravdu. Danas je 3 godine od smrti premijera Đinđića. Na Kosovu su glavne face vrlo sumnjivi tipovi, u Hagu umiru samo Srbi, pa sve do sinoćnjeg izbora za pesmu koja će nas predstavljati na Euroviziji. Za razliku od crnogorskog žirija, samo vi ovde odlučujete kome ćete dati svoj glas i na taj način pokazujete koliko ste slobodni i nezavisni. Često žalio na srčane probleme, ali tribunal nije dozvolio njegovo lečenje u Moskvi. Zbog ove odluke njegova porodica i stranka tvrde da je ubijen, a na poslednjem sastanku sa advokatom Zdenkom Tomanovićem Milošević je otvoreno govorio o svojim sumnjama da ga truju u haškom zatvoru. Tribunal je naredio da se izvrši autopsija koja će prisustvovati i srpski patolozi. I pored toga što je njegova supruga izrazila želju da Milošević bude sahranjen u Moskvi, mesto i vreme sahrane Slobodana Miloševića još nije poznato. Javlja neko za reč? Gospodin Lazanski, izvolite. Da li vam je bilo žao kada ste čuli da je Milošević umro? Pa smrt svakog čoveka normalno da izaziva pre svega osjećaj saučešća njegove porodici, naravno i njegovoj stranci. Ono što je u svemu tome interesantno su saopštenja i reakcije drugih ljudi. Pre svega, ja bih ukazao na saopštenje State Departmenta koje kaže da je Milošević krivac za 2 vrlo žestoka krvava rata u Bosni i na Kosovu, dok recimo agencija AFP, odnosno AP, spominje 4 rata. Mnogi su i kod nas požurili da Miloševića okrive za 4 rata. Amerikanci su to striktno definisali na 2 rata, dakle Bosna i Kosmet. Nema Hrvatske, pogotovo nema Slovenije. To je jedan aspekt cele te situacije. Drugi jeste imate sud u Hagu sa svom pomoću obaveštenih službi, satelitskim izviđanjem, tabulatorima, registratorima, anglosaksonskim pravom, kod civili i tako dalje. I onda uz sav video nadzor i svu službu bezbednosti unutar zatvora prođu 2 sata da glavnog okrivljenog nađu umrlog. Skepsu. Pa ja imam jednu pravničku skepsu prema Haškom tribunalu, s obzirom na to da, recimo, ni Tuđman ni Izetbegović nisu završili u Hagu, iako posle njihove prirodne smrti je bilo rečeno da su bili na listi prozvanih za Hag. To je ono što kod svakog prosječnog Srbina izaziva jednu vrstu sumnje u nepristrasnost Haškog tribunala. Naravno, i ove izjave koje dolaze iz pojedinih zapadnih centara moći da Srbija treba da se okrene budućnosti, što nije sporno, ali treba da se još jednom suoči sa prošlošću, takođe nije sporno, ali se pitam da li je samo Srbija i srpski narod ta koja treba da se suoči sa prošlošću. Nije valjda da su na području Jugoslavije bivše Jugoslavije samo Srbi pucali, koliko ja znam, a verujte da dobro znam, pucali su i to vrlo žestoko svi, i radili su zločine svi. Pa dok se to ne uravnoteži, vrlo ćete teško u srpskoj naciji probuditi osjećaj za pravednost Haškog tribunala. Hvala. Ja bih prvo pohvalio gospođicu, odnosno gospođu Nedu Ukraden, iz nje je progovorio pravi pravnik. Ovo je jako lepo sročila, čestitam Nedo. A što se tiče samih vapaja preminulog predsjednika, bivšeg predsjednika Jugoslavije Slobodana Miloševića, na traci postoji zabeleženo da je on u svojih nekoliko zadnjih istupa apelovao na sud da ga jednostavno lečnički zbrinu, da ima medicinske probleme. Sud se od to oglušio, a glavni tužilac, gospođa Carla Del Ponte, je danas pitijevski oprala ruke od svega i rekla, nije to moja odluka. Čak i pomenula sam mogućnost da je u pitanju samoubistvo, što je vrlo drsko. Ne, to je zapravo neka vrsta manipulacije da bi se na neki način dezavuisala teza i sve glasniji zapravo zaključci da mu nije pružena adekvatna medicinska njega. Ako čovek javno na televiziji kaže, boli me glava, imam problema, pa najosnovnija dužnost suda je da... Da li to što nisu dozvolili da se obdukcija izvrši u Rusiji, nego upravo u Hagu, da li to povećava sumnje da je možda baš u pitanju trovanje? Dobro, bit će sigurno špekulacija, ali pitanje... I ne da ukradem kratko. Gotovo. Nedo, vi dok ste ustali, vreme je isteklo.